ASDC, KSA, KNC atum chelang pet Mokoilum along give and take policy aphuthak kekhamkhe. Kardom beta life pen elisami Nijang Tissopi non betang ton pen arjuponixena. Nijang Karbi Anglong Mokoilum along ASDC, KSA, KNC atum chelang pet Assam lapen Meghalaya aduyo hoy alamki aphuthak angring chimid mepin pen Kachesong kapadopon. Nijang Karbi Anglong alongle alamki Meghalaya lapen Karbi Anglong alongle Psier khatkhatsla Mukro Mulaber Khangduli block number 1 lapen number 2 alongle Meghalaya state arlo kedam angring kedo ajoine pinang Karbi Anglong along Karbi arat atum chesong bomsi vang tanglo Kachesong amei long kachetong dun abarim KAAC CM Jotson be Daniel Teron sar singing leng KSA klembang phu lapen KNCA klembang phi Amphu Tissopi atum chetong dun si mayardi pidun bangso me long kaning jepon ke Assam mate West Karbi Anglong alongle inchi sita Meghalaya phan pithek the lapen jongsi Assam alongle Meghalaya state atum aphan pidet purote Kachesong amei de padoponji lapen avia phiksita me chepabuji pusi ningjepon lapen 1951 aningkan longle ahoy atengsi chelong thodang jipusi ningjepon West Karbi Anglong pen birta la pherangki joram katha report. You see, since the time immemorial we have been living together and we have never disturbed any kind of this thing to the people here. We have been living together and will continue to live together. And in respect of the boundary issue, it is Parliament is authorized to change the boundary only. So nobody can change the boundary. So one thing is that some of the allegations, today you are organizing this meeting, some of the allegation is there. The allegations came that this meeting is not a border protection meeting. They says that it is the public meeting for increasing the strong, to make the strongest of the political party of ASDC. Some of this allegation came from your party. What do you want to say there about? It is all a figment of their imagination. We are discussing only border problem. You see in the lecture, in our speech also you have seen, we spoke only about the boundary issue, and this is okay. 진통아, तिथे मैं बिसनात हुई पूरी असल बेमार मेघालय मानुहे खासी बिलाके बेटिलेन होकलो ठीक से पिटिले तिथे मैं राइजक कसु बेटिलेन होकलो सहाय करो নহলে তেখানে ওখানে পলাই যাব 12 জন 13 জন আছে আদিমে দিসপুৰৰ পৰা খবৰ দিলে বলে ভিজিলেন কেন্দ্ৰ তাত পৰা সিট কৰিব লাগে ভিজিলেন বিলাক পলাই গ'ল মই খবৰ দিলে বলে ভিজিলেন কেন্দ্ৰ তাত পৰা সিট কৰিব লাগে ভিজিলেন বিলাক পলাই গ'ল মই ৰাইজক কৈছো আপোনালোকৰ হে পুৰণা বন্দুক থাকিলে হ'ব দা থাকিলে হ'ব হে जाति থাকিলে হ'ব জিয়া থাকিলে হ'ব হাতিয়াৰ আপোনালোকে তাক বাধা দিয়ক মেঘালয় মানুহ আহিব নালাগে সিয়ে বড় এমপি কো মই কথা কলো আপোনালোকে মনে মনে আছে কাৰণে মই ৰাজ্যক কলো হাতিয়াৰ যি আছে লৈ যা হে বৰ্ডাৰত খৰা হ আমি মৰিলে মৰিম আমাৰ মাটি মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাৰ নামত যদি কোনোবা মৰে মৰ মেঘালয়ৰ মানুহ যদি মৰে মৰ কিয় মেঘালয়ৰ পৰা আহি কাৰ্বি আংলঙত জবৰদস্তি সোমাব এই পুলিচসকলকতো মাৰিব ৰাইজকো মাৰিব পিটিব সেইটো কি কথা কাৰ্বি আংলঙৰ মেঘালয় ভাগি তুম কৰিছে बेटा लापन से कांग तोन पनिगलो लाइक बम था बेटा लाइव